May payapak po kay katamuan. Itsuta na po king kalabing anama Domingo ning karaniwan a panahon. Yung magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyuningig pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Isu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kay ka antimurin. Pakamalan kong kapatid, pasibayo po ing Ginoo inawos na katamo, at may kibat tamo. Bata mong makirandam king kayang amano, uling ding amano ning Diyos, babyelang biye alananga, karing makirandam at tutupad kareti. Adantimurin pakanana katamu, ibiyaning kayang sariling kakamal-kamalan na katawan at daya. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tapamuping kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, ika ing minaus, memili at mitubod karing kekang alagad, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ika ing penabilin mo iyapin, ing ipanaralda, ing pamanyisi karing kasalanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, antimurin dininan mong upaya ring kekang alagad para itabila ring marawak kay Espiritu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amayo paing totoo pakaluluan na katamo,
at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. kasalanan niyato, napanuing dalangin mi, tanggapan mo langin mi, ikaw makaluklo, kinwanan ringig pa, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Lingitan mo, king ka, katas-katas, ikaw bukod, Ginoo. Ikaw bukod, katas-katasan, Yesu Cristo, karunting banal na Espiritu. Igligaya ng Diyos ipa. Amen. 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 Manalangin tamo. O malugod ming Diyos, inganak mong Jesus, bilalag na kake kami, anting mamu, malambot a puso at malunusan. Maging malapit ka karing anggang mesugat king biye, malingap karing sablang mga lating madadakurak. Gawan mo ring anggang tutuki kinganak mo, taong makapamatawad at makapakayap. Gawan mo king ating masabal, king metong at metong, antimonong makanano mo king pagmasabalan, kapamilatan ng Yesus. Itingan puwadon mi keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libruning propeta Jeremias. Kaluluno ring pastul a paborendong masira at mikalat ding kawan ning kakong pastulan. Iti yo ing sasabyaning Ginu, ing Diyos na ning Israel, tungkol karing pamuntok, aswakot mo sanang miningat karing taong pinili ko. Kayula iningat ding taong kanakong pinili, simbulat yula, at penabi, at eyo iningat. Inyangeni parusanda kayo, ulining depat yung dewakan. Tipunan kula, ring mitagan karing taong kanakong pinili,
Manibat ka ring bansa, nung nukula simbulat, at ibalik ko lang pasibayo, king karelang bansang Tibuan. Mi kayanak lang dakal, at daguling kabilangan da. Tuldo kong pamuntok a manibala, karelo. E nalapasibayong mga takutan, ding taong kanakong pinili, o mangalgalman, at ala nang mawaglit. Ingginuyeng magsalita. Nga naning ginu, datang muri ning Aldo, nung kapilan mamili kung meto ngayari, ay iba't karing palipi ng David, at maging antiya keya. Manibala yang mitmong kabiasnan, itangaring ito, at daptaneng matulid ating hustisya, king kabilugan na kayarian. Potang yan ay ingari, mi panatag labili ring memalen ning kabilugan na Huda, at mi biebiela ring memalen ning Israel, king kapayapan. Mayaw siya ingginuyeng pangatupad ning kekatamong matulid. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Ginoo, yang pastol ko, nano pa yung kailangan ko? King dikot tamalabong, karina ko papagpainawan, at king makapasnodanum, karina ko daralan, pagkaluban akong bayong sikanan. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Tatayrana ko king dalaning katuliran, agpangking keyang pangako. Agyang karing libis sa mapanganib, karing ko dumalan, alang marok kakong pitakutan. Uling ka, ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kanako babye si kananlub. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Misasadyayang pamangan narapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko, king laro kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiyeko. At king balianing Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Inginuyang pastol ko, nanupaing kailangan ko. Pamamang San Pablo, karing tao Epeso. Ulining pangayagom yu kang Kristo Jesus, ika yung makarayo kanitang milabas sa panahon, milapit kayo king Diyos, ulilaning kamatayan ng Kristo. Kristo mismo, pikakasundwa na katamo, ikaming udyo, at ika yung pagano, pisan meto nga nakatamo, king kapamilataning kayang katawan, leko na ing kapagpimwa,
abala mo pader, amamilatan kaya katamo. Leko ni upaya ing batas garing udyo, kambera ding dakal ng kautusan at tuntunan, ban pisan meto nga nala, king metong abayong bansang makayagom, kaya di nga duwang lahi, ban miral ing kapayapan, king kapamilatanan ing kayang kamatayan, king krus lekona ing mipagkamwara di nga duwang lahi, at binalik na ring pareho king Diyos, agewa na lang metong mong katawan. Inya di natangyay Kristo, at penaral na karing sablang tao, ing mayap abalita ning kapayapan. Kaya kayong pagano amarayo king Diyos, at karing udyo amalapit kaya. Uli ng Kristo, pareho tamong may kalapit, kingig pa, king kapamilatanan ning Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, 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 Ding kanakon tupo, makiramdam lo king siwala ko, nga naning Ginoo. Aki kilala ko lo, at tutukilo kanako. In Ginoo, manatiliya kaya kayo, At kaya ko antimorin, pamamasaking mayap abalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ko o Ginoo. Migbalik la kang Jesus ding apostol, at belitara kayo ing sablang depat da ampong tiro. Tutulang dakal ding taong daratang, at mamako ang gaking era na akwamang makapangan di Jesus ampon ding kayang apostol. Inya sinabi na karela, tara muntatamo king metong at tahimik alugal. Dumayo tapamo karing dakal at taong ren, baka yung mipainawang titak. Meko lang makasaki king bangka, at mintala king metong at tahimik alugal. Dapot dakala ring menakit king karelang bangka, king karelang pamaglako, at abaluran nung nulam minta. Inya ibat karing sablang balen, ding tao mirarapan lang mintang maglakad king direksyon ang pupuntalan dari Jesus at ding alagad na. At minunala pang miras karin kesa karela. Kakuldas ng Jesus, ikit na laring tutong dakal at tao, at meluno siya karela, uling balamo, tu palang alang pastol, miyayaliwang bagi, ing tiruna karela. In mayap abalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kero o Kristo.
Good morning po, kakaiman. Bayo tayo po pigunaman ng Ebanghelyo, balikan tamo po itang pigunaman tamo niyang milabas a Domingo. Jesus chose His disciples. He called them, He appointed them, and sent them for a particular mission. Dininano pong upayang palwal karing demonyo, kaibat antimurin lanyan ding masakit at pakayapan ding masakit. Pero eko magdala nanuman. Eko magdalang pamangan. Eko magdalang kwalta. Eko magdalang bag nga na. Eko magdalang piblasan. Bakit po makanyan? Tutubod na ka, kaibat alakang daralan. Inyanong may nakakasalpantayanan, emetukyan ing Ginoo. Masakit po yung tutuki king Ginoo. Eko magdalang pamangan, alakong darala nanuman. Bakit? Uling karelang misyon, it is so urgent. Mamalagwa kayo, travel light. Uling nung ating kang daralan, magdala kang pera, mekat king dalan, kakapkap kang kakapkap. O kaya, meranop ka nung magdala kang pamangan, dumanop kang bagya, tuknang ka mga anak ka naman. Inya, inginuta mo, alakong darala, alang hindrances, alang distractions, alang obstacle. Bankanita, mag-rely ka tamo, o kaya ding alagad na manalig lamo king Diyos. Amen. Manalig mo king Diyos. Uling tutubod na la, kailangan manalig la, king pamangan, king kwalta, none manalig la king apong Ginoo. Dininangke pa pong aliwang kabaldugan, alakong darala, potang matetam, alatang dalan nanuman. Dinatang kong alang darala, nga ng hope, at makokong alang darala. Ing dalan tamo mo yapin, ing depatan tamong mayap ketiking yato. So mekola po, at ngeniking ebanghelyo, isundo tayo. Migbalik la kang Jesus. Migbalik la. They were so excited, but exhausted. Eko magdala nanuman. May nagumpela. Mig-report la kang Jesus. Po? Nya nung meko lang alang darala, alang pamangan, alang pera, magbalik lang danupan. Ela po migpainawa, anyang mig-report la kang Jesus, mag-report lang ngeni. Palagi ako, danupan la. Kulang la tudtud. Inyapin po po tangita mo, danupan tamo, kulang tatudtud. E maya pitsura ning tao, alay keng mood. Ali po, alay keng mood. Kasdan mo paksabyan mi, pandalangan ta na kamata. Mitas siya bosis, inyapin pala Jesus nga na, tara, muntata mo king metong at tahimik alugal, baka yung magpainawa, agyang titak. So, muntata mo tara, inagkat na la, muntata mo king metong at tahimik alugal, baka yung makapagpainawa, agyang titak naman. Karakalda po rin tao, tutukyan dala, pero sinabi ng Jesus, tara, muntata mo king metong at tahimik alugal, baka yung makapagpainawa, ela pamengan kanyan. So mintala po king metong at tahimik alugal, nanining pamagpainawa. So number one,
it is a physical rest. Magpainawa ka at ding mapagal, ilamo pong ating karapatan magpainawa. Nung ka mapapagal, ka magpainawa. Amen? Mapagal la po, danupan lang. Buri nang sabihan nita, look at Jesus. He cares for His disciples. He cares for His apostles. Uling nung eno po ingatan ding kayang alagad, ding kayang apostol, makananula ring taong susuyuanda. Kailangan nung metong kang talapagobra king kasalpantayan, gang no ka rin paman po. Alimbaway kaming pari, obra na keng obra, kaya magpainawa, at kulang kaya pamangan, ayayo kaya puwapaksabihan. Ala kaya keng mood. Anyapin pala, magpainawa kayo. Bakong magpainawa kayo, painawa, inawa, pangisnawanan da kayo. Inawa, mangisnawa ka. Mapagal ka, magpainawa ka saguli, to rest for a while nga na. Agyang ditak mo, na po sinabi kaning matutod kayo, magpainawa kayong ditak. Importante ya po yung pamagpainawa. Agyangin Diyos, migpainawa ya on the 7th day. God rested. So migpainawa lang, mekad, inya magpainawa lang, linawedang inawara, at pengis nawana nala ng Diyos. Pengis nawana nala king kayang lugod. Pengis nawana nala king kayang amano, and they were rejuvenated. Maging pasibayo ating kang strength, potang migpainawa ka, agyang saguli mo. Ingkaduman na pong kabaldugan ng pamagpainawa, it is not only a physical rest, buri ng sabyanita, it is to be with Jesus. Ating kang time to be with Jesus, and that is prayer. Ating kang time para mga di, so niya migpainawala, mengad lang ditak, migreport la kang Jesus, at mengadila, elamo mekipagsalita kang Jesus, nune mekirandam la. Inyapin po itamong ini, this, the house of God, ing balena ng Diyos, pupunta taketi, bata mong magpainawa saguli. O inipuing ulaganan ng Santa Misa, bakit sisimbata mo? Batang magpainawa saguli. Bata mong lakwaning dakalawobra, ikayo pong panemagobra. So, kailangan tayong prayer. Tinubod na la, migbalik la, migreport la, ikay pong migbalik kayo. Inyang milabas sa Domingo na nung sinabi na ning pari, inyang kay Batsyong may bendisyon, go, umena kayo. In misa keni, eya po mapupupus keni. In Santa Misa, eya po mapupupus ken pisamban. Mapupupus siya po tang lumwal kayo. No ka rin ko mangmunta. Nung nanong timdam yu keni, nung nanong tinggap yu keni, kailang ni pamali tayo. In misa, eya po mapupupus keni. Pupusan tayo ken luwal. No ka rin ko manmunta, magobra kayo. May pagal kayo. Anya, at ne po ka-importante yung pamagpainawa. Nganapin po nitang meto nga, misan puting meto nga anak amalati. Nga nakang mami na, mami, anak kamalati, play with me. Nga naning anak kamalati kang mami na. No, I can't play with you. I cannot play with you. Why, mommy? Because I have no time, nga naning mommy.
O ba't ala kang oras kanako? Kasi nga ng ima, magobra ko. Magobra ko. At bakit magobra ka nga na nga nakamalati? Kasi, bang kanita tintang pera? Bakit kailangan na tintang pera nga na nga nakamalati? Ban kanita makapanyali kong pamangan para keka? So that I can buy food for you. Minisiping anak. But mommy, I am not hungry, nana. Nung meto nga anak, panintunana ing oras na ning meto nga ima, lalong higit itamo sana makanyan tamo, pero yung kabaliktaran na po nita yung pamyaliwana, ing Diyos, burina, kakayabe tayo. Bisayang makipagsalita kaya katamo, at itamo kailangan makirandam tamo, that is prayer. In prayer, dakal ing pamakirandam at ditak mo po ing pamagsalita. Ngakupin po patang manalangin tamo, 10% talking and 90% listening. Bakit mo 10% ing pamagsalita? Dita kasalita? Kasi po bayo ta mga di, bayo ta manyad kaya, balo na ningad wanta mo. Nya dita mo po yung pamagsalita, ing dakal yapin, ing pamakirandam. Uling etabang balo, ing kayang kaburian, makirandam tamo, bata mo nga balo, ing kayang kaburian. So prayer and work, kaibat na ning mission, intermission, painawa ka. Ulitan ke po, kaibat na ning mission, mag-intermission ka pa mo, painawa ka. It is to be with Jesus, with God. Nganapin po, o ini, nga nang sinabi nitong metong, unless you take time out to rest as Christ and His disciples did, our activity will be without direction. Ala pong direction in kakatamong activities, spiritual activities, without prayer. Our work will become a drudgery. Masakit nga tamo. Ing taong mga di, panayang magreklamo. Ing taong mga di, panay masakit nga na. Ing taong mga di, naasadsad ing kayang misyon. Nyay kami pong pari ating kayang monthly aside from our individual prayer, ating kaming monthly recollection, ating kaming yearly retreat, ating kaming updating, magaral kang magaral, mamasa kang mamasa, makanyan mo nan po sana kaya kayo. So, ala kang direksyon. At potang nakamangade, kawan mo yung kaya kang kaburian. You will do your own will and not the will of God. Potang nakamangade, buisit kang buisit. Nyabalo ko rin yung mangade, buisit lang. Amen. Ninoreng buisit kaya kayo. Ing panemangadi magreklam. Amen. Sige. Isundo ing nanuman pawobranan ng Diyos. O yan po, prayer will push you to your apostolate. And the fruit of prayer is your mission, your apostolate. Pangadi na kang pangadi, ala kang apostolate, kulang ya po. Mother Teresa, Saint Mother Teresa of Calcutta, bayo yung mag-apostolate, kaya binoring madrina, mga dilang 1 hour before the Blessed Sacrament. May gingadwang oras, yung kayang pamangadi, mi dobli, yung karelang misyon. Nya, nung mga di kang
kailangan natin kang apostolate, puro pangadi. Ngeni po, obra na kang obra, ala kang pangadi, kami sadsad. Muasad siya din kaya kang obra. Muasalese, in kaya kang obra. At panay kang magreklam. O yan po, tara, montata mo king metong at tahimik alugal. Medibatan kayo, karing miyado, karing kaya kayong pibale-bale, pamilya, megobra kayo. Kayo makanyan muna naman, nga naning gino, tara, montata mo king metong at tahimik alugal. Nanunggawan tamo ken, pakanana kang Jesus. Magsalita ya at makirandam tam. Makanyan po. Sabihan nyo kaya po at ang mga di kayo pupunta ko, keti, ingke kayong dela na nakasakitan. Mag-report kayo. Itangke kayong tula. Ingke kayong kasakitan na dela ng kilog na ning Paruminggo, Lunes hanggang Sabado. Kay ba't munta ko, Kenny? Tara, munta kayo munta tamo king metong at tahimik alugal. Makipagsalita ka kaya, kay ba't makirandam tamo. Niyatin tamong the Word of God, kay ba't na punita, pakananakatamo, batamong sikan. Kay ba't nanita, ume kayo nga na naman ning body. Kay ba't meko kayo, kayang tutuking Domingo, magbalik na ko na naman. Nyay ko po mag-absent. Ko mag-absent nung masikan ko pamurin. Nung masikan kayo, Nya, o yan po yung beta mo, pabalik-balik tamo. Potang kay Batyong Sinimba, rejuvenated, energetic na ko na naman, mag-apostolate kayo. Kay ba't keng tutuking Domingo, magbali kayo at mag-report. Ken pong tutuking Domingo, damdaman tayo, Jesus, pepa kananala, ding dakalataw. Jesus, para kalano ring tinape, ang popangasan, at pakananala, ding dakal ataw. Nung makanano nakatang papakanan ngini, makanyanong pepakanan, ding dakalataw, kanita. Amen. Ipasyag tamo po ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat siyato, at king Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pingagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait ka Santa Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katungaldo sinubliyang mebye, pepayta siyaban mo, makalukluk, wana ni Diyos, tigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong may nga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, kay Santa Iglesia Katolika, kay pamisamakding Santo, kay pangapatawa daring kasalanan, king pangasablirang mieding mete, at kimpye alananggo. Amen. ing Diyos at inyang malunusan na puso, inyang manalangin ta kayang mipnong kapanaligan, at nga tamong sumabi, pakalulwan me ing kekang balayan o Ginoo. Pakalulwan me ing kekang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan me ing kekang iglesia, tipunan meng pasibayo ing misal bagmong kawan, apagkaluban ng mong tapat apastol, ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakalulwan me ing kekang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring pamuntok ding bansa, emo paintulutan king ing katakawan o kasakiman, upayayang mantabi karela, nunay pamingwadala, ring mi pasakitan at mi paimburisan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakalulwan me ing kekang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring alang akarapat at may na, maging malapit ing kekang lugod at sahop karing masakit at atinang ketwan.
ding may balo at ulila, ding alanang pag-asa at atyuna kimbingit ning kamatayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakaluluan ming kekang balayan, o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring sablang pakamalan ming mayango na bi, king kasalpantayanan at kapanayan keka. Bustan mong makirake nala king kaganapan ning biyemo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakaluluan mi ing kekang balayan, o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami, ikeng anggang makatipon keti at magmasusik, kaniting banal apamangan kayabe mo, ipayabot mong mipa, makapakirake kami, king kekang lunos, at karinganggang mangailangan kaniti, ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakaluluan mi ing kekang balayan, o Ginoo. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Pakaluluan mi ing kekang balayan, o Ginoo. Metong kang Diyos ang malingap, king pamangailangan at tula ning tao. Mong ing espiritu mo dinanaking pusong malunusan. Kalupaning puso ng Yesus ay anak mo, ang mabibiye at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Baboninga
Manalangin tamo, kapatad, maiting, kakatamang dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing tutu. Tanggapan sa ni Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ti kaligaya ning kayang lagyo, king kayakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareti ngayon, adaralami arapan mo, parang alanda kang idala mo sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ing ganap a sakripisyong binya mo kami. Papagbanalan me antimonong makananong misan, papagbanalan me ing sakripisyo ng Abel. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kayo. At kakawan timore, Iyat nayo ring pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan ka rin. Oy pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya. At yuke kayong kaming biye, pangimot at pangataw. King pamibiye mi aldoldo, daranasan ming kekang lugod. King lugod mong tenam, King meto yatu, binyenening kekang anak, ing banal espiritu. Bilang mumunang bunga, ababiya garantiya, king akayabi mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming layon makyabe alang tuknang babiye kapurian kekaw at ngaming kakanta. Diyos ni upaya, bitmuing banwa, at ingatuking kita, ligaya, o sana, ing kakatas, kakasan, waring daratang, ing lagyuning Ginoo, sana, ing kakatas, kakasan, sana, ing kakatas, kakasan. Tune kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan, Otang mimilum kami kaniting kalis, ketang kamatayan ke kami ang kinatang ka, kingketang ligaya. Ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap king lugod, kami ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ing mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, burian dakat paligayan, kapamilatanang kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abi-abi, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantataying panalangin at tiro na ning ginuta mo. Ipami at suban mo, isang manyang lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ni pamitwan ing loob mo. Ketinging yato at king banwa, ni pamitwan ing loob mo. King kakanan mi, king aldo-aldo, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, king aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ing salaming ating pamamatawad ni karin ni kasalan ke kami, emo ke ipay isaon king tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming may kabos king kasalanan,
at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanilawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan men po ang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem po ang mag-ari, manggaman king alananga. Amen. In kapayapanin sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaunti mo rin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ning Diyos aming lalako, kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos aming lalako, king kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos aming lalako, king kasalanan ning yatu. Ike muke kami ing kapayapan, ike mo ing kapayapan. O ining ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ko, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. Ing Ginoo, yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan, ku kapilan man, ku kagisa nanuling sabla, kaya manibatan.
Ginoo, yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan, ku kapilan man, ku kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabo adikot, king maglako adalong, karin ako tatarya, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabo, ing bandi ko, ing gilo, yang pastol ko, yang mamagno, ing kakulangan, ku kapilan man, kung kagisanan, muling sala, kaya manibatan, yang pangayong sikaran, kalagwa at katawan, ing matulid adalan, papunta, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabo, ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastol ko, yang mangatno, ing kakulangan, kung kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Kung matumako, king dalang mapangani, uli niyang tayabe ko, yaing tukod ko, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabo, ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastol ko, yang mamagno, ing kakulangan, kung kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Pamangan sa sadyana, king kanakong harapan, bansang lang duminela, untuk tulalan niya na, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabo, ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastol ko, yang mangatno, king kakulangan, kung kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Ing Ginoo, yang pastol ko, yang mangatno, king kakulangan, kung kapilan man, kung kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, dinandakes ang bayong parasan deting misteryo, at iyatad king metong bayong biye keka,
iti adban mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. Bumunang dilim ika second collection tamo para king Filipino Mission Sunday. Ang inyo pong donasyon ay bibigay sa Mission Society of the Philippines. Taman po makapag-mission ka rin mialawang lugal, pero makasaw tamo ka rin tutubod na ning Santa Iglesia para ka rin mission lands king kakatamong kaluguran na bansa. Kadwa po Archdiocesan Youth Cross, Krusada ning Cruz ding Kayanakan king Pisamban Maragul, maganapya po ken July 27, 2024 at 4:30 p.m. O ini po yung arrival na ning Crusad ning Cruz ding Kayanakan. So July 27 at 4:30 p.m. arrival, kaibat po mika misa at 5:30 p.m. No confession on July 27. So bangkanita po mag-giveaway tamo keng pamanyagana king Krusada ning Cruz ding Kayanakan. Manibatan niya po king Balibago at milipat siya king kakatamong parokya. Visit of Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanabal de Angeles, to Our Lady of Fatima Parish, General Natividad, Nueva Ecija, on August 16 to 19, 2024, in celebration of their 60th Parish founding anniversary. For members of mandated organizations, parishioners, and devotees, deta pong interesado kaniti malyar la pong makiabi. So on August 16, 2024, Friday, in assembly 1 p.m. at HRP Patio, please bring your own vehicle. Carpooling is recommended and departure at 2 p.m. And register at the Parish Ministerial Office and look for Brother Jeff. Ating tauli po yapining fundraising sale at the patio. O yan po, halos mayari no po rin poste ng Pisamban Maragul, deni po mayari na la, kaybat minalis no po Kenny, kaybat gagawan din po ning flooring na ning tulid na ning retablo ng St. Joseph. So, baywan la po rin ning tiles na kaybat banda ka rin, may bayo ya muna naman po yung flooring, king tulid ng apo mamakalulu. Kaya kayangan pong sasaw, dakala-dakala salamat kaya kayangan. Ating bendisyon na ng Diyos, siyempre, ipagkait kaya kayo. Kaya kayangan po pasibayo, dakala-dakala salamat. Talakad damo para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya kaunti mo rin. At bendisyon na kayo ning malugod a Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ingeg pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master lives against the foe. Forward into battle, see his banner